Matongoretio ni anyiti mbaru anene wa Mbui wa Nyuto na Zack Kinuthia maugite mari na gikeno ni maria thirikari ya ihinda riri ikite gukinyiria riu na nikio gitumi maramanyita mbaru ona kumekira kambeini. Siku ijayo ya Ijumaa ile ya Tuesday, waamuke asubuhi na mapema waende waweke kura ndani ya debe la Uhuru Muigai wa Kenyatta. Maugite o mari mihango-ini ya kambeini marari maitho kurorania marahuthira andu ethi uru kiuteti undu uria utanahanika mwena ucio, no makauga ona githurano-ini kinene megukorwo muhari-ini wa mbere kuhunjia thayu. Hamwe na kambeini ni marathiaga magitaragiria aikia a kura mitaratara iria mabatie kuhuthira hindi ya guthurana. Nyinyi ni wapenda amani, si nyinyi ni wazuri? Kwa hivyo tuweke kura nyumbani, sivyo? Alafu tuweke amani. Kenya yetu ni kubwa kuliko watu watano, sivyo? Kambeini o taishi ni ciratafanirio mwena wa Naikuru ona Baringo ni gikundi kia Uhuruto Express. Tarehe 8 mwezi wa 8 muamuke mapema, tupige kura, tukue na serikali ya amani. Chetu tumekuja tu kuwahimiza mara ingine mujitokeze kwa wingi. Ateti na anyiti mbaru ao mena nginyagia thinacara cia hwaini umuthi gutiri ha kambeini ciothe cia kiuteti meterere githurano kiria ni gia tariki 8 mweri uyu turi niguo aikia kura mamatuire matua. Handu-ini ha Inooro TV, ritwa riakwa ni Winrose Wangui. Dani kabisa, may God bless. That's okay, boy, ati kwenda haro legi.